Mami Mapao bumit yang tabiri bupumnamakpu taram nokchari ikop nona khurumjari. Mamang episode kidamakta thambira kiba adomi comment amadi feedback sigidamakta su hainga laitana thagat perform chari. Ngasigi yang khayge taruk lakshuba Mami Mapao ge episode asida kari karima Mapao sing puziras bagi haibadu thamchage. Ahan boina thamjai ba asi minok haina mingthonba film gi yaifa thongni ni. Anishuba sina Citizens Amendment Bill mari lainana film gi lamda thabak tawiba singna miyam ga loinana kholau kya laumina khibagi Mapao ni. Art Society Manipur gi Arts Exhibition gi Mapao na ahum subada thamjari. Mari shubadana MDU da artist ni pangthok khibagi Mapao ni. SSS Manifa 2019 mai pakna pangthok khibagi Mapao na manga suba amadi aroi Mapao ina thamjari. So dear viewers, ngasigi ahan Mapao minok haina mingthonba Changjo Films ki ahan production or gadoriba film gi yaifa thongni gi pawdam asi min ingtamina. Changjo Films ki banner makada ahan boina kudol tamga doriba minok haina mingthon film gi yaifa thongni pangthokre. Tha sigi hoki patang taramanga da bamol lekai nahabam guru lerek production house asigi office ta pangthokki bathoram maduda sakna da filmmaker El Surzikanta Sarma film for Manipur ki chairman S Mangoljao Naharol Thodang Pause ki editor ke H Loya Lakpa filmmaker AK Gyaneswari amade Ampimpa ge secretary Premjit Naroibam asina chingba kayana saruyaki Aigi banner Changjo Films hariba banner sigi makhada ngasi han boina khodol tamza gadoriba minok hariba film haidi mingthon ba film asigi wari si khoi society si da nupi singbo haidi nupi na tawraga hekta lalhan ba nupi na tawbada landi landana nupi da manung si thitna di khangdaba haidi nupi sina kadai bo sumino laleno khangdana mapan gi mi eng amadi yengaga nupi bo namthubi ba lalhan bi ba masina magi punsida nupi du gi punsida wa ba kaya ma mayok na ba magi kano thengna ba asigi thimsida hai tare am sukna haijarabda smaina base Zaraga Kogi again now nupi was com haiba mag story ni and screenplay dialogue tawzabani adu sumain taraga han boina puthoksa ba koi thorang zabani Seminingol West Ecom gi warida B Rosina screenplay amadi director gi thodang lawduna pankat kadru film asida tasengna lanja daba matang da fawba namdura ngamni hada matagum lalhanba asina chingba kaya Kunaya sida nupiyogi singa thengna ri bachai singa sibo mami gi phambak ta puthok onaba lakna gadauri kunaya sida nupido karamba miyeng yeng gi bage haiba ikkadauri Minaksi Amar pilot amadi Avi haiba mami roi singa shina film sida maruwa mami roi singoina sapam langadauri Ichema Rosie film apan bayaudana mai pakna athuba matamda puthokpu review haina wispizari Hojik amok Parliament session da Citizens Amendment Bill puthok khidabada Manipuri film gi miyoi kayana khoiram ban gaithel gi ima singa loinana punna harauba phongdok mina khibagi pawdam asi min ingtamina Manipuri mala lagana Rajya Sabha da Citizenship Amendment Bill puthok khidabadagi man pakna changsil mukongjang handoktuna ganglai mapari mamom kayana khwarman kaithel da punmuna harau kaya mafongdokpada actor amadi actress kaya yauna iramdamas ki film mari lainaba sin pairiba miyoi kya susar yaki tha sigyoki patang tara humdoi Rajya Sabha gi budget session gi aroiba numitta bill asi puthok khidaba aduna maram oiduna bill asi mayokta ima kaithel khongjang sangchil masingaloinana thamoinung da penjaba hona jaman mahiya lekhanna law kiba kholau sing aduna khwaram kaithel pumnin nimki Tabo sumaina bill pass to khidaba aduga myaman nuai ba phundu bi basida kari phawi bagam masidagi hen nuai ba amamu leitri haibe ai maramdi aikhoi mayam gi manabiling jense masitana pangalni habse masita abani masida aikhoi kari gumaling gen manaram da thobadi bill jina kari gumada pass to mataro puthom dara aikhoi manipur da oigada north east da oigada phibang do khanjalu bada aikhoi aki bagi masani aduna delhi ba imai ben sing sigi thona lingjen
मखोइना खांग कनबा मखोइना याम थौदांग लौबीबदगी इमासिंगसिगी तुंगिलगा अखोइ म्यामना थोक्सरकांदा हाइरिबा बिलसिगी मायोक्ता चंगजनबदगी इंडिया गवर्नमेंट मदु ताबीबदगी ngasiगी बिलसे कीदना पुथोकीदब ओरमसु याय इरांग हौरपा याय हेदना अदुना अखोइ अपुनमना पांगलनी अपुनमना लोइनमक जोय तोबंगमी हाइबसे हंतकी मतांगसिना ओय अदुना यामना थमोइदा अपेन मपोई इमासिंग लैरिबा मयामसे आइगी माइकेदगी हन्ना हन्ना थागतजरी तसेन याम नुंगाय पोनि नहांगी अखोइना पाखचरमा अखोइना यामना खिजरम बाइते मनपुगी फ्यूचर जिल लेरोइदना खिजरम बदंग ngasiदी तसेन इमाबिल म्याम होनबिदना लमलमदमगी अखोइ अखोइगी साता संस्थान सिंगना मदि सीओसो म्याम नामदि प्रजा म्याम होनबिदना ngasi बिलजे पास तौहिदबजे तसेन अखोइ लेबा यामना फबनि हाइतर दुगा मथंग जुसी बिलजे पास तौदनबा अखोइ प्रजा म्याम सेम सान लेबिरगा मतुंग दो हौरिबा अखोइ पॉलिटिकल लीडर म्याम नसु हनक्ति हौत्रिंगाइद हार ममांग था मोइन चेनबिरगा सुगुम अवाब चथिंग फंगिबजे प्रजादा फंगनबिदनबा ने रिक्वेस्ट तौजरी थैंक यू वेरी मच थैंक यू अखोइ इमा इवेंट सिंगसिना चंगजलिबा इहौसे अदुगी मते हाइनिंगाइ लेतना अखोइ मखोइगी मचानी मसुनी हाइबदा याम चौथोकचनिंगाइ ने अखोइगी नॉर्थ ईस्ट की ओइना मणिपुर गी दना तना याम किनिंगाइ ओइबा सिगुम्बा सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल अमा खरा हंदोक पी भाइबसे सरकार ना ताबीरकपसिसु अखोइ मखोइबु अखोइना लेबाक प्रजा मोइना रिस्पेक्ट तौई रिगार्ड्स टू उच्चरी अदुना मखा ताना अखोइगी सरकार से अखोइ मियामना सेमबने अदु मियामना यादब थबा अमदा अखोइगी सरकार सिना खितंग खंथाबिरगा खरा स्टेप बैक तौबिबसे असि अखोइसु मणिपुर प्रजा मोइना कांगलेचा मोइना यामना नुंगाइजै अदुगा मखा तारकपदसु हाना हाइजगिबा दुमाइना अखोइ मणिपुर गी ngमखै काइदनबा इहौ होरकपदा अखोइ अदुम सपोर्ट तौजागनि इमा इवेंट सिंगी तुंगदा अदुम लेपसागनि क्या तुम चादना इमा सिंह संखलक्रिब खोंजंग जोंग सिरि माइ पाकले हाइदुना ngasi ngasi ma khwarman kathel gi akoi bidal lei bai ma singa se adugi matik harauna amkhale tabakalo na mai thongda momo nok pakalo na manipuri mana yai fare amadi manipur gi yelhok bini yai fare haiba kholau sing lauduna khogi harau ta ambasi phondong le huji miam na obiri basi khwarman kathel gi ima singna haiba tare khwarman kathel gi ima singna khogi makoina khonga jengthri mafam asida bill pass tawkhidre haiba si hek khangbaga मियाम को लोरेना हराउ त्याम बदु फोंदोले हौजुजिक मियाम यंगबिरि बसे खरमन कैथेलदा मियामना बिल पास तो खिदबगी अदुम लब हराउ त्याम बदु मियामना फोंदोक बिरि बसे दुगा हारिबा खोगी अहिंग कयामा तुम द बसादा मखै टियर गैस मयोंग दुना मणिपुर पुलिस की सैफू जथिंग गयान नंगदुना कन होनरपै महेदु माइ पाकले हाइना इमासिंगना कन्ना हराउ त्याम बदु फोंदोले अदुबो हारिबा सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल हारिबा बिल असि अवांग नुपोलम नमगी येलहों मिसिंगबु नमथानबा मखोइबु मुन्नबिदमक सिमकपा सेंटर की तुंगबल लौनी हाइदुना मेन पेंगदी मखाताना डेमोक्रेटिक ओइबा खोंजंग कियामा संगसन गनि हाइरसु फोंदोरले अदुबु इमासिंग असिना होनजरखिबा पुवारिदगी हौना मतै नुपिने लोखिबा थौदांग अदु ngasi फावबा लेंगदना मखोइगी चपचाबा थौदांग लौदुना लमदम असिबु कन्नबो होनरी हाइबसि मयक सिलगले कैमरा पर्सन सपम हेनली गलोने प्रमजरीबा आई केटमयम प्रेमसान इंपैक्ट न्यूज इम्फाल तसेंगना बिल असी पुथोक्तनबा इरमदम असिगी मियामना चंगसिनखिबा खोंजेंग माइ पाकखिबा पुमनमकी होटनाजमनी अहुम सुबम पाव ओइना थमजरिबा आर्ट सोसाइटी मणिपुरना सिंदुना पांगथोखिबा आर्ट एग्जिबिशन की मपाव असी मिइन तमिनेस आर्ट सोसाइटी मणिपुर नोंगमैबुंग नामबम चुथेंग सिंदन नुमित हुमनी जोइबा मंगा सुबा महाराजा कुमार प्रियाव्रत सिंह मेमोरियल आर्ट एग्जिबिशन 2019 था सिगे होकी बतांग तारा तरेत हौदोक्तुना पांगथोखरे पैलेस कंपाउंड लेबा मणिपुर स्टेट आर्ट गैलरी द पांगथोखिबा एग्जिबिशन अदुदा मणिपुर की तोंगान बा खुदहैबा कयान येकबा लाई अमदि असाब मितम कया उठली
lam khuding makta awat palai traba iramda Manipurni. Artist sing hitoi sing thoiba kaya adu uthok na begi tanja pibiriba Art Society Manipur bu thagachari. Makha tarakpadasu mai pak na sinba ngambo ibiu. And folks, it's time for a short little break. Get watching Impact TV and get ready for the next Mapao. Welcome back. Kwai pumna magpu break ki matungda amukka hanna taram nok cheri. Amadi ngasigi maru shibu mapao oina thamjeri ba MDU da artist degi thoram chinglem na pangthok khibagi mapao asi min intaminasi. Manipur Dramatic Union na sinduna Artist Day ki thoram ya school da lebe union na sigi hall da tha sigi hoki patang tara ni pan da pangthok rei. Manipur Sahitya Parishad ki President Professor I.S. Kangjam na chief guest oidina pangthok ki thoram da saliba chahi kumza lusing ani taramapan gi khomdram Dhanachandra Ningsing mana saknai da theater personal Ratan Thiam lanthoki thoram gamari lena na Professor I.S. Kangjam na iramdam sigi tongan lam kya da haithoi singthoi raba saknai da singi oiba biography idul thambagi tangai fadaba sing panki. Tasing bamakni inat kullaba iramdam asigina chatna kanglon jagoi isay kaya sibu matam gi oina makong sombiramba saknaya basingi biography semduna thamba yamna mag tangay fadabani. Matang na lokachari ba adom na kaurang na ngay nakiba SSS Manifa 2019 may pak na pangtok kibagi mapao asi min intamines. Sahitya Seva Samiti kaksing na maruwi ba thawdang lawduna film from Manipur ki mateng aloy na chahi gi oina pangthokpa Triple S Manifa gi nipalak suba edition tha sigi auki tang tarada kaksing hausupa lekai da leiba Kakching Dramatic Union gi nipun sang da pangthokre Linduna hana chiklik padana fawbado thotle bilai rang ni khanduna heke thaurang ruba aina palam da tin khangna khutda khangyu yurak pado ayo yo 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 ayo yo 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 sapu gamanara ai githamoy se thukai dire nangi michina ha Triple S Manipa 2019 na sigi Best Manipuri Feature Film Maitan Araban Tabang Namki Best Actor na
aina phagi tawrga film gidamak Boni Sharma madi Best Actress na Alia film gidamak Artina Thostomna taab ngamnaki. Triple S Manifa 2019 Best Feature Film goes to Maita Narava. Manifa 2019. The award goes to G. Boni Sharma. Triple S Manifa 2019 Best Actor Female Award goes to Ma'am guest sabiro ka naman kay Film Alia Artina. Kung may shalang hanba tujene Award ceremony is anu material moiriba Best Feature Film on Tribal Dialect of Manipur gi manana tangkol film thumka hailan tab ngam kibilo na category asimaki Best Actor and Actress na matansina thotna tran rai khan amade pamchu un kasak anina naki panbayai hari award ceremony sida lifetime award ahum yauna tongan makang sinda punamana kuntra lanto ki amade award singa da memento certificate amade sale loyal. Best Playback Singer Female of SSS Manifa 2019 goes to Surma of Laikai Lalumba 2.
Surma gidamak ahoba kubamatang. Congratulations, Surma. The award goes to Laman Ama Sanat Aribam. Mr. Sanat Aribam, Laman Ama, Hariba Film Sigi. Also, I would like to welcome Sri N. London Singh, Mr. Mayamdagi Sanat Aribam gidamagta ahoba kubaga manizari. And I would like to request the nominees on the stage. Congratulations, Mr. Irengbam Tawan. Mr. Irengbam Tawan Singh, Hozik Ating Aiba Band Amagi, lead vocalist Suni. He has also performed in several stages and music festivals held across the state. Congratulations to all the award winners and those production teams with films were nominated for screening at the competition. Pumnamaki mathakta Sahitya Seva Samiti Takching, Film Forum Manipur Amadi Marilena Bapunam Una, Thauramapong Fana Balobiri Batudang Sing Adubu Takacheri. And now it's time to wind up today's episode. Matang episode ta anobong paukya amagaloy na amuk lagchige. Episode sige maramda adomgi feedback amadi comments ng YouTube ta akogi channel. Subscribe ta video na kang hangbirak pa kaw bigunu hay bawafam asi thamje bagaloy na pumna magpu kurinjat.